Assalamu alaikum. Qadamjay medianın qattалуучулары, көрүүчүлөрү, Баяман базарыдабыз. Qadamjay районуна караштуу. Бул базар аябагандай сонун базарда. Өзбекчесиге айтканда мәзза базар. Мына. Бул жакта өрүктөрдүн баалары. Ошондой эле могул жерде Жеңиш акемдин дүкөнү. Ундар, жемдер барды сатып, ошондой эле мына аксакалды. Ассаламу алейкум. Кандайсыз аксакал? İşleriniz yaxşı, alып келдиңиз бе? Мына ушундай азыр заманбап чөп кыркыч. Айылдагы турмуш тиричилик өтө ыңгайлаштырылган мына. Паянда кыркы бересиздер. Бычагы курч. Канча ушул? 3000 кем бар. 3000 кем бар. Ар жума чыгат. Мында жемдер, макалар майдалат. Мына шаксакалда келере саксакалдарды алдыгач. Шаксакал сатат. Мында коюп алып кыркы берет жана бир адам, а? 3000 кеми бар. Коюп алып кыркы Мына. берет. Мына. Хамелеон айылына тургун, а? Хамелеон бу же халмеон бу? Халмеон. Жок, аксакал адашып Хамелеон дең. Тамаша. Халмеон yazılır. Кыска жарнамабыздан кийин улантабыз видеолорубузду мына. Катталуучулар, сиздерге дагы бир сонун жарнама. Биз Баяман базарынын биринчи катарында турабыз. Идиш табак, велосипед, бытовый техника саткан катарда. Бул жерде 18-чи контейнер, ошол жактан 2-чи, 3-чү бөлүккө келсеңиздер, Болотбек мырза ошол жерде. Ассаламу алейкум. Люстралардын бардык түрлөрүнү сатат. Жаңы ачылды. Болотбек мырзаны дагы коттуктап, жума күнү, башка күндөр базарга келсеңиздер, ушул жигиттен адашпай алыңыздар. Сиздерди күлүп тосуп алып, сонун жакшы люстраларды ушул жерде сатат. Мына көргөзөт. Конок тосучу бөлмөгө, спальный бөлмөгө, кухняларга бүт бардыгы мына 5500 экен мыналарчы. Андан кийин 5500, анан 6300, 2500, мыналар болсо 800 сомдон экен. Кытайдан, Россиядан, Турциядан, ошондой эле Өзбекстандан люстралар келет мына. Ушул жерге сиздерди баарыңыздар чакырабыз. Буюрса ачылыш мына жерлерге дагы көбөйөт товарлар. Келиңиздер, күтөбүз. Альянс медицина борбору Москва шаарында сапаттуу медициналык кызмат көрсөтөт. Биздин клиника бардык стандарттык талапка жооп берет. Биздин кызмат стоматология, гинекология, терапия, урология, лор, травматология, неврология, хирургия, сүнөткө отургузуу, кардиология, ЭКГ, УЗИ, анализдин бардык түрлөрү жана заманбап үлгүдөгү гастроскопия аппараты менен ашказаныңызды текшертип кетсеңиз болот. Белгилей кетсек, жума күнү тиш алуу жана терапевттин кабыл алуусу акысыз. Эш убактысы дем алышсыз. Эртең мененки саат 10дон кечки саат 8ге чейин. Биздин даректер: метро Тульская, улица Павловская, 18, строение 2. Байланыш номери 8926 313 9597. Жана метро Байковская, улица Ленинградская, шоссе 21. Байланыш номери 8915 111 33 10. Орну дарылганча алдын алган жакшы. Ден соолукта болуңуз. Мына Жалал-Абадтан, Бишкектен, Оштон келип өрүк алыңыздар. Алмакка канча болот така? Сатыңда 60. 60тан ба? 50тен. Бул тазасы, а? 80 экен мына. Сиз алдыңыз ба? Жакшы. 80ден 50 сомдон алмакак. Мына Баткендин эң короз өрүктөрү ушул жерде. Ушу байкелерибиз ушул жерге чыгышат мына. Эң таза өрүгүңүздөр канчадан болот эже? Сүйлөң аба. Эң короз өрүгүңүздөр канчадан? Корозу 150 сом. Мынтип карап коет абамы? Ким сурап атат экен депчи, өзүңүздүкү эле субай. 500 сомдугу барбы? Мына туугандар, жанагы айттым го, кака бешал. Биздин гифте ким ушул Жалал-Абадтан нар жагы машинаны утуп алганга ушул эң кымбат өрүктөн 1 килограммдан анан 1 килограмм эң күчтүү нас менден подарка болот дедим го. Мына шарманда кылышат да экен. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Жакшысыз? Учурашайын десек. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Ассаламу алейкум акабыз. Эмне кылат да? Учурашкандан уялат. Таптыза алмакак го бул? Мына базар күн ысыды. Баткендин эң дадыл, эң жакшы, эң сонун базар. Эмне бул өрүк базарда мен наски базар болуп кетти, ба? Сумка базар экен, а? Как раз. Лосина. Лосина уже. 200 сомдон акция болот. Номерлер жаздырып коем. Рекламага. Болду.
779, 580, 580. Şunlar başına gerek olsa. Bir jarım mingdan. Buna akabız. Kengidir örük ötölü. Boldu. Assalamu alaykum. Kaçadan boldu taka bu örüktür? Bu nasıl jaktı? Jaktı bu. Eng toza eken. Bismillahirrahmanirrahim. 300 so'm ha? Qancha ko'rik ekan bular? So'ray ko'rib, so'ray. 300 so'm yaxshi. Bularcha? 50 so'm. Qanchakcha? 90. Ha, bo'ldi. Bozoringiz bersin ha? Bo'ldi, mana dadil dangal javob berdi. Aka-ukami, o'xshashiltat ha? O'xshgan. Assalomu alaykum oqsoqol. Qancha ko'rikdir? Qanchadan bo'ladi? Batkenning o'rigida bular ha? Batkendan keladi, leylak. Qanchadan? Bunlar 140. Bunasi 130. 140, 130. Muncha arzon. Qana 500 so'mlik o'rikdir. 500 so'mlik o'rikdir qana? Yo'q bu. Bunlardan geçen son bular. Buni qarasangiz, top-toza qo'lim salbayla qo'ying. Abrikos. Yo'q, qo'lim toza emas. Qancha bu? Burana iken. 230 ekan mana. Bozoringiz bersin, oqsoqol. Bulgar yakni qanchadan oldingizlar? Haliyle güzel. 200. 240 ekan bu aslında. Oh, yaxshi oldim. Satuvchilardan oluvchilar. Topmadim men shu. Ушул жер адамдын аппетитин ачат. Мына карасаңыздар, мына кандай бай өзөрөкөч бу. Портерге басып кепти. Жакында фураларга жүктөп келебиз мына. Ассаламу алейкум. Сортоп коюпту. Сразу видно. Нар жагы таза, бул жагы орточо. Канча ака? Канчадан? 300 Valdi мына. Өрүктүнө менети бар туугандар, 300 кымбат дебеңиздер. Муну как, жамгырдан ал, тер, кургат. Без всяких химикат. Булчу? Баткенден же өзүздөн бери? Баткенден кептир мына кебин. Шунчалык сонунда караңыздар. 300 сом бул 200 сом. Мына порттер. Эми бул жагы төлөчү. Базар. Мына. Сонун базар. Охо. Assalamu alaykum. Qanchadan aldingiz bularni? 140'dan aldım. 140'dan ha? Ha, yaxshi. Bul endi tak O'zbekistonga ketadi? Ha, bo'ldi mana. Qo'shni mamlakat Alысqı tuğandan jaqinga qo'shni deganda O'zbekistonda biz o'rik menen mana qamsizlaymiz. Juro'ga foydali deb qo'yat ha? 140. Bo'ldi akalar. Bozoringizlar biz. Qoplar da o'xshash ekan. Qancha qop? 800 kilo. Общий 800 kilo aldınız. At yaxşı mana bozoringizlar bersin. 800 kilogram. Okey. Barakaga o'xshash qilib turib buni sig'ib qo'yibdir. Yashikda yaxshi ko'rinayotgan, shuni solib kelsangizlar ha. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qanchadan o'rikdir? 210 so'mdan maqol. 210 so'mdan. Dayarding ha, unda ari buypap, beri buypap. Danegin chiqarish kerak deb o'tirmaysiz. Amal rahmat, bismillahirrahmanirrahim mana sizler için. İyilik olsun deb turibman. Okey. İşleringizga iyilik bo'lsin. Qaysi jaqdan keldi bular? Aydarkan. Aydarkandan mana ke. Bozoringiz bersin. Aydarkan bozorga chiqar dostlar o'rib? Yo'q. Tolbaytancha. Okey. O'ribdir. İyi buna жаңғақ çıkıptır. Assalamu alaykum. Qandaysizlar? Qanchadan çoğata жаңғақтар? Assalamu alaykum. Жаңғақтар qanchadan söylеңizler? Bulturda 150. Былтырғы 150. Бұл оңой чағыла тұрғаны bu? Juka tez juka cep gör. Bismillah mana. Cep gör. Katta aldı. 150 ha? Bazarыңыздар берсин. Bunu бұл өрік екен bu. Көріп қаншадан? Böyle 40 som ne otan. Çoğata ozan bazарға кептірді ha? Ben tamaşa qilib bir. Kör. Ап келбедіңіз бе? Ya. Ha, жақсы. Өрік бар бирок үйдө. Үйde var. Қампаға басып қойдыңыз. Kampada turar. Ha, жақсы базарыңыз бе. Анализ қылтат екенсіз азыр. Körünçede. Мына қалпақты киген чоң атабыз, мына допуны киген чоң атабыз, мына допуларыңыздан айланайын мына кен. Қарасаңыздар мына қандай сонун.
Kırgızstanlık çoğ atalarız o. Assalamu alaikum. Bak alsa külüp tatma. Kançadan boldu örüktör? Örüktör 150 so'm. 150 so'mdan ekan buni. Bermedim 150. Arzon da berbeng, nega beresiz? Tup-tunuq bolip atpayбы? Arzan yem, taza örüktü. Qarang hozir. Et qimmatladi, go'sht qimmatladi, benzin qimmatladi, aylanib kelib эле биздин өрүккө келгенде эле ойлонуп калышат десеңиз. Бул жака жөнөтүп тастарбы? Бишкек жака. Кара өрүктү неме кыласыз? Дадилини алың, бияка кең мына таптаза. Ha Cemge mi? Күчтүү экен муну. Капкара Keçirip koyun de. Жетпейт ого. Adamdı kapak kulağınatıp. Cemge de karasanızlar. Bitti aldım ben dakika örgünüzden. Жақсы көрünüyor eken bana. Ne körün alayım. Bişkeklerge mayda otaslar mı? Yok. Dakika mesela. 150 somdan verilip ettim. Kayaktan geldi bular? Intımak. At жақсы. Bazarınızlar versin ha. Özünüzün nesne örüktör eken. Bazarda biraz geç kaldık. Yok pazar. Şokoladlı örgünüzler kaçta nece? Pulu? 40 so'm bo'ldi. 40 so'mdan ekan. Kecha o'z 1000 ga qo'yib qashdi o. Mana örük pazar porterlerge жүктөлүп жатат mana. Бүт жүктөп жатышат. Баяман базары келебересиздер ушул жерге. Assalamu alaikum. Байкелерибиз тердеп өрүктөрдү жүктөп буну эми кайсыл жакка алып кетесиздер? Ha, жакшы. Өзү Баткенде толтур өрүк болсо дагы Баткенге алып кетесиздерби? Жакшы. Назарыңыздар берсин. Өтүп кетели. Баткенге алып кетти азыр. Походу сатылып атаган окшойт. Адамдар кыжалат кылбайын. Мынакей базарда кызыктар.